Luto. Dizaurama, ano ang? Dizaurama, dito nila. Mag-NTF, kami kumula naman niya. I'm from 93.5 Red FM, RJ Manila. Lalu dahil yung Blizzard's concert, dahil yung luangkan di kangen. Sekarang ngayon ako kakansim dari saya doon. Good. Performance ang mga doon na like perform doon na. Like siya yan.
Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.